jednu Švicarsku koja je bila bolja, dominantnija, agresivnija, tečnija, željnija, jednu Hrvatsku koja igra bez ideje, Hrvatska koja je igrala previše u širinu, nismo imali tu loptu, nismo bili opasni, palo je agresivnosti, strasti, čini mi se da je pristup nije bio onakav kako sam zahtijevao, a u drugom poluvremenu okrenula se ploča, u drugom poluvremenu naša Hrvatska igrala onako kako mi to priželjkujemo, moderno, ofenzivno, okomito, agresivno, sa puno prilika i mislim da rezultat sve svemu korektan, 2-2, jedna i druga strana mogu biti. Može pitanje? Niko se dobio neke odgovore ipak, na primjer, napadača za Brazu mjesto Manjukića. Pa kao prvo volio bih reći Subošić koji je bio na golu, mislim da je odradio vrlo dobar posao, 2 gola, bilo je teško, nije tu ništa novo, miranje, bez nervoze, znači zna otvoriti igru, s njim sam zadovoljan. Mate Maleš, isto sam apsolutno zadovoljan, jedan defenzivac koji je odradio svoj posao defenzivno. Što se tiče napada, vidi se sami da u prvom poluvremenu baš nismo reagirali, pogotovo jer nismo imali šanse. Sad, lako je govoriti, je li neki sad bio u tom trenutku taj, ali kad nemaš šansi, kad nemaš lopti, onda je to teško. Međutim, što meni malo smeta se u toj cijeloj svemu priči je što smo defenzivno jednostavno previše napustili protivniku. Ono što smo se dogovorili da zatvorimo sredinu, nije nam uspjelo, a mi sigurno protiv Brazila tako ne smijemo nastupiti. Ako budemo tako nastupili u fazi defenzive, onda će nas Brazil sigurno 100% potpisuje odmah kad Treba zbog obrane. Pa nije obrana samo obrana. Obrana počinje od drugog čovjeka u napadu. Ono što smo radili kod Islanda odlično, u zajedništvu, u kompaktnosti, to je danas u prvom poluvremenu falilo. A tu na koncu, normalno da to ispaštaju zadnji igrači i vratar. Opet kažem, svi napadamo i svi se branimo. To vrijedi za prijateljsku i za partnersku. Jeste li namjeravali glavnim zvijezdama, da ih tako nazovemo, davati ovoliku minutažu ili je to plod prvog poluvremena? Pa bio dogovor sa Modrićem i sa Mandžukićem, ako smatrate, i sa Zvijezde, ali jesmo sigurno, da igraju 45 minuta, 30 minuta otprilike tako, međutim, ruku sam uveo negdje nakon ili oko 60 minute, a Mandžuru sam morao jer mi je jednostavno falila agresivnost u prednjem dijelu. Nije bilo predviđeno jer smatram da će još igrati puno utakmica, ali sklop okolnosti me natjeralo da to riješim, da to odlučim. Ako nema više pitanja na hrvatskom, we can start the part in German, so please feel free to ask questions.